na eno achi na Ghana man penin data na adodanko Akufo-Addo emra abato no bewe no nkopie mu ewo chese na nya semkuma kra MPP atena ye kase no ewo nkrabo parliament Ghana man penin data echire mu sei Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia nyankopon na yi na MPP fo nti no omamode no nya dwumaden no anka ma yokunu mu no mo asebe ya 2028 abato no wo betumi edimu nkonim. 18 years ago, I chose Dr. Nhyiraba Bawumia as my running mate. We stood side by side through 4 elections. I know his mind, his character, his love for Ghana, and his appetite for hard work. He is loyal to party and country. With the full support of our rank and file and the continued generosity of our supporters, I know that he will lead us back to victory. The recovery of the economy that was started before we left office is becoming visible and felt. Those necessary policies to stabilize and reposition our economy are bearing fruit. That is our message, rooted in achievement, guided by responsibility, articulated by a party. Ani a woti ye aya kane o my Ghana mampeni nana adodankwa Akufo-Addo na MPP amanyoko no ko sen kwoto amemenda no abato ni nyina kwa we ye chese ne mpeso ahodo nyina keka bo mu no Kennedy akompre kwa no ne dikan a ballot paper no so no onyamu 46,554 votes eno nya ne gira mu ahamu chichemu aduonu miensa Echiripo Edioson Ensia 23.76%. Brian Champon Enya 36,303 votes. Enu jina Mohamed Chemu Edunwatwe Echiripo Enum. Sanso na Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia Enya 110,643 votes. Enu jina Mohamed Chemu Edionum Nsia Echiripo Eduanan Watwe 56.48%. Sanso na Dr. Oseyaw adutwum aka na osafo no hwe o my Ghana humasua so enya apem ahankron na ene aduokronkron 1,999 votes eka ba ko pe na nko yempem mienu 2,000 ono so ne wo hwe ne percentage no nya 1.0% ena me wofa ase kwabla Japan onya 402 votes ohamudi chemu hwe ene mienu 0.2% ena senior man das ye wo na 9 so ane saka yem na rejected one match some koto say no kra no wo munyamu ahanum ne aduosia ba ko 561 na chese mo kra mpotu kwabra Japan sa na mote mo amoto say na mutumi to say no kra se ne kwabra Japan bone be no de ayemom na bato no bewe ya mbo amade akopie mu ampanifuo so Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia nsa wa MPP amanyoku na tena kase okra parliament Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia chiremu a obesrada obia mfa ne ho meka manyuku no no bia fa the difference on tron chene mo adwumade na mo mbona manyuku no mo nsanka tumi ewo 2028. 18 years ago, I chose Dr. Nhyiraba Bawumia. Ghana man penin dada asemi nsanka wa kan de awi wa kan de awi a but Dr. Mahmoud Bawumia so nka bi wate. It's often said after competition comes cooperation, and our expectation that all party members will apply themselves to this principle. It cannot be the case that one's support for the party is maintained only when those we support lead. I want to stand on this energy to make a passionate appeal to all members of the great DLFM MPP to let go of whatever reservations they have and come together. We need every idea, every voice, and every piece of advice to help us preserve and protect a proud tradition bequeathed to us by our forebears. Let it not be said anywhere on any day that the party of B.J. Darochi, Peter Alagete, Odoi Sykes, J. Kufuor, Professor Mike Okwe, C.K. Tedham, J.H. Mensah, Aliu Mahama, Nana Adodankwa Akufo-Addo. Eni ya woti ye aya kane omampeni ebedi akira mekese mprempre yo no enedi ebedi MPP amanyokona no akwakopre omampeni dibre ewo mfempimienu ene aduonu nwatwa bato ne den Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia. Na nakwakura mu na Kennedy akompre kwa Japan
akane asen central ma bedwani ko gina ya akopre ya senkeja nimpre nu so akoye ne enko betuma di nkunum nanso fofia ntoache na wadwade abamu a wasan kodi nkugu etoso mienu biu na ode nsem tudwa kire se na chichafo no sere mo ada ma obi ankase no can no vote emwa amanyoko ni senti wadi nkugu da no onsura hwase wadi bi da enya de edi kan ni 2023 ya mfa enti afen so amfa ne nkyese we yaba yankopɔ ya adom pa ho ntindo mbɔ mɔde yankoto aba emfama MPP yankopɔ ya adom a 2028. We have 3 years to go. Who knows what will happen? So I want you to be patient. Don't say that no can, no vote. No can, no vote should be out. Let's come together as one people. But at an appropriate time, you'll see how things unfold. Don't worry. God will take care of you. God will take care of you. He knows today was going to come. We didn't know, but God that created us knew today would definitely come to pass. We have experienced that in 2023. So today is no different. So I'm begging you, stay calm and let's see what tomorrow has for us. Thank you very much. Any awoti ye ayakane asen central match bedwani ono kura ko gina ye anka akwa pre Frank Tubira dia ma MPP amanyoku a fofia ntoata na wadwade abamu a okodi ngugo Canada akompre kon ohene Japan. Nana no meme ne de amanfo botom ye de pa na bi didi ye pa bi ti ye ebi nso entumi antene ye ekom edi bi beko ekire pa sikanti MPP abeto no bibia kwa wie ye sisi asene awie ye hunu kyade mo nyamfa na ase o mo ya ade basa ebi ansa da nkoso ne ade no na ade hu hia nti o ma ya ade nyame hira mo pa aha asomdwe no o ma ya ade mo amediko na baso na mo pa mutu o ma ya ade akopon hyiram na mom o ma mo kotuatua skama delegate amfa ne de fear delegate be kan ho asem dada yanto akase bo no so yanto akase bo ne so ne yembonre mu ewe premantem na mrahebedwani e de mabu akwa south abato mpesua ne so no ewe premantem Dr. Kingsley Agyei boshe obeshe yese yade a ohwe se Dr. Alhaji Mahmood Bawumia ono ma pani dada be de akira mfimpim yenu ne aduonu nan ono na ye frankatuni edema amanyoko no yade obehwe se abato mo ba beto no obetimi edi nkunim no hyebo so obehwe se ye ne mpesua ne so de Dr. Mahmood Bawumia betimi anya 80 to 90% vote ewo honom na abra abato no ekọ awieye ewo meminde etwemu ye opepon bosom ne de toso aduasa baako ewo mfimpim yenu ne aduonu nsia ne mu na Alhaji Bawumia abomodi anya 457 votes eno 80.17%. Tanso ana Dr. Brian Champon enya 76 votes. Kennedy Japan enya 35 votes. Engineer Kwabena Agyei Japan ene Dr. Ya Osei Edichumdie. Baakumpo enya de omutimi enya ye ewebu akwa honoma na ye arahusem ye papa. Na bro muni di amani boni etwetwe nkomo ye kontinhini Kofi Obo ana ye Dr. Agyei edi tudwa na ochemu so modi aseda PSA pa de manya kopon se wayi eye Dr. Mahmood Bawumia so no ana ndi nkunim no ma frankatuni fema MPP amanyoko no ewo mfimpim mienu ene aduonu wotwe abato a yebeto ewo mayimu na nani Agyei papa pesan se onu de ohu se wo omutimi ebo eye Dr. Mahmood Bawumia baso ye no omutimi celebrate ni ye pa beye bosome esan se wa bre ye nsem amafo aka fa no ho ye pa san na nyakopon eyi no se ombeye frankatuni FM MPP amanyoko ne no sefata so ombetimi abo na baso no omatimi celebrate ni beye bosome esan se nyakopon ya de kese e de Dr. Mahmood Bawumia. Oh, very, very. I told you it was going to be a resounding victory, and we have had it. Now let's celebrate Bawumia, okay? It is never the case that it's the MPP that has won. No, for today it's not the MPP. Because there was no aspirant called MPP. It was Bawumia that has won. So we'll celebrate him at least for a month. Then he comes into the MPP thing, okay? When they were vilifying him, was it the MPP where they were vilifying? He has won. He has won convincingly. The boisterous nature of Brian and others, you saw the results. Next time, they should come well. Eni ya uti ye mrahebedwani edema bu akwa south abato mpesua ne so ewe poemantemu Dr. Kingsley Agyei na enu achi anenka ne mrahebedwani edema bu akwa south abato mpesua ne so we poemantemu lawyer Samuel Atachia
eli tuja echie mu se no krabia eni honom se yendi samanyoko no bo mo baye no eya ade o mabeye adwuma sonku bia e wo man mu esan sa wo hwan sam o mo kan ye e wo mfimpimienu ne aduonu na ye campaign no mo ye enum a enya ade o matimi aye ba akokrampo esan sa wo 24 hour economy policy no mo kan ho asem nimpo a eda so e wo intensive care unit ye ICU eja yarehwe no no de onim da ye 24 hour economy no ebetimi aye adwuma mo ben aji atum what you say special ahoto ben no de aba 24-hour economy no da so wo paper so obi say oh cedi ni ye unim gold a on wato ansa na on dia balance currency no ahoden a ebinom so ka se kwa say losses be bro ha on dia CC be PP and it is saying now for CC o me very special na wa so check obi ka say on ka credit and debit na contractors if you akusi mampon ayentu awonka enti wo show so credit no one show o debit akuntabu be na wubu enti me de momiema aniame hu se ne aniame kofa hwane galam se na kodu obi ka se go board no ho no kwa no it was intended say ena na ayini befam galam se ni befam mo de mun sensu na mo first camera e beje ti mi hu amamu a wo ka aye so special bi mi eni ya uti ye eye enka ni mrashebedwani e de mabu akwa salt abato mpesuane so ewe poemantemu eye lawyer Samuel Atachia na manibo yensem chuoni kontihni Kofi Obo anedi free poemantemu ebesomye yanto akasebo no so ne yemfa yene nkyiremu ewa santemantene mu diam na Mankraso District Forest Manager eya Mr. Ismail Buache Agyemai ede kokobo ede ato Ghana fu anim titiru ene mu amokwa haye no osremu ada epebre ne yawura mu obi tumi gbo modin akonnwuram ekobbo kusie gya saa boja na awie na kusie ni PSA ono o chense ne wira no mu a chese kusie ne nam kakra obenya awente no eja na wonhwe hunu se wadum no da bi eno ye na chi asem na wo hye akwaya hye manfufu se ba ne se ha adwenye panti mwambo modin akonnwuram ekwa hayo no momani na hopam wasanso ede ade tede ato abetwafo pam wine tapes na mom kokotwa abe no jatana pa kofita bem enya simkuma na bia tokwan mu chese mfa ne ho kra obesre ebere ye womu yemre bone fi se pebere mre emframa so wo mpa ne senti ukonwura na digya kodi dwuma bo homoden sei wo wie gya no obetimi etum no na ne kasa no mla waje mre no ne DLFM kasa ye botwetwen koba no wo kyerem sei yanka nkyere kuafo ene mo amokwa ahayọ na mo so so amutwa abe ne sei osre mo ada samode ejadwuma ye ewo nwura mu wie a mama homoden se mo betimi adumgya nnabo asabe gya hyehya wodo ekoso no esu betumi atem na wo chese bo wura mo mankranso eye kwaye ni mu ho no ma forest no chese ne chenso operators na twa ni nyina bunu ase ni nyina ne senti wonom ede ama chese ne private developer wa hye ase a ododue no abo ma kwaye no etimesi ndeda mu bionti ye nyina ye moa ne moa na kwaye ahodo a ye se no no yentimi amaho ba na da de atwa to bewu no anase dua atwa to bewu no nipa aka asase wensu so ono so beto ya nom ewonse do for titu omomo mankanso ne mpotemu se eja mre no so adru ebesu bia se eja de wanhwe ni ya ebese ne ma bebre so obekokwa yenim ana bebia obekwa kodi dwuma bia no make sure se jot kwa ni krawa wonu ma obedum no asroja ato omo a palm tower palm wine tapes omo kokwa yenim ekutwa ensa so ye nkofo so omutima eja hyehye baba titu so eyo omo kope enam hunting omo pe akrantie omo pe kusie otwen bebre ni yusuja ede pamomwa no ebesre se omomwa se be ya so mbe yusuja mpo a omonhwe ni yese ombedum gya no se be ya kwae no enhye kwae na ewo area mu amanka so ekọ tapano de emse asai kaka na forest commission so ye de nyema kwan mu a ye yese kwae no be final ntoma pa afra ebi ni se ye de areas ni bebre ama private developers a omubedua nwia na omne aban ya nhyehyeye percentage kwan ba so mbeti ache no nti sisi a no contractors bebre private developers from private developers woma omudua nwia se be ya kwae no so be final ntoma pa afra ne kwa na Mr. Ismail Agyemai Buache eto ne kasa so ana wo kyerem se meka se yade a Mankraso Forest Manager omode ade srepa ede to omaiga na akuafo nyina anim sabia wadwafo pese wo hye omode ana kwadwo adwenkyere ene honim de fefiri mpanifo omunim eja ho nsem ne mo se be eja na awokwa akwahye wafuo no enkonkode wo ne nkwese obi eja padem wasanso kyerem a pempenso yadro ne yade a ha adwen awia ne bo ene mframa na mu nti epena na ewo mu
ne santi oba kwashi wafu akwashi na no papa ntenten da patututu no akwashi sebe ya nkwashi na wiabre na eja no konkodi awuo ochirima nyina ye ne sebe boa pa emeja hyehyɛ ahodo ekoso yakwaye mu no eso atimi ate wafu kwa peso wo hia aya na communities ye wo fire volunteer squads wo ka mo ni omo edi nsawoso a na nka o ma beboa mo na nka so wafu na abehye kra o ma boa mo ahyitanse bia wo ne wo ba ko pe na makogina kwae ni agi wonsam a obi e na obitima bota akwahye obi so agapade the best say mo be ta bibi sa kwampo na mo ne community members no mo hia na mo ndi ho nkomo na mo kwan ene bra mo bitima kwaye sa ade no because slash and bang ka first time kwaya adopa am man wo fom no ko gina kwaye mu se awia mmre se okohye fua ahwe beje onsam te be se mo be bibisa na fire volunteers class wo fire service wo mu no mu ndi santa wo so no na community mo e fire by see the fire season na fina start enzo he bia tembia no fire na start from Belubim eni a woti ye yo no ena ye kwankyerefo pani edema kwaye ahodo no ewo mankranso mensinim ewa santimentemu ne den ede Mr. Ismail Boache Agyei na mane boye nsem twrenin sa akwade pepra na difri asantemantem ebesmewe yenyina wesu ene yankenka adwenkyere ne tew na yensoro kasebo no eso na wei efri piaga kyerem se MPP moto awa papa akoyi nipa obeboa mo sanse no poku active Emmanuel Diaba no wasevem medas me wofa ase comfort mati de ba no wase wofa Sammy bi ena Adjoa Agyei Sikapa da mas na dwumaden a mobo yankopon hyiram papa Oso hwe live o say okay o say afia papa bi ono so wo Madina Estate o ye member at the DLFM College Association ku no yakopon enhira ye nyina mate meda ase wi na kasebo no ye gina wetu na ebu nuko mu say pon na san ye bekọ no awoda me onu bi antikofi bua me na mentin firi ho no na yenko yenim me wo fa ase babra kwanten e wa sentimental na wase anopai awia yemfa awoda ma Senior man, Mr. Ana Honorable Adjoa Sammy Atasamanso electoral area when our assembly member and the senior na wa woda so yema woda papa so happy birthday call the Honorable Adjoa Sammy Atasamanso electoral area assembly member wishing you long life with good health prosperity happiness and success in life from Efia Inshira no say yemfa woda sunkuwe yemfa ma Honorable Adjoa Sammy wona we Atasamanso electoral area assembly member na kofi de obiam confirm Abraham Boache na Abraham Boache ene your birthday so nipo de ba yes yan kan say may the Almighty God bless your new age with long life good health more money and celebration enjoy your day. This is coming from Critical Compact and finsu Otu Shadrack ena mo say yan kan so mpo asem ye pantene Abraham Boache ko po de afa ba kwa afi ho a Yami nsha woda no oma ne nya soronko kram ene osuru yedie enhyira pa na osuru bosu na twere yampo yankopon emfanka wabrabo ehun na kofi neso anu mfankoma eye honabo shalichei oye MP edema atwema ngwabiaja south honabo shalichei member of parliament edema atwema ngwabiaja south we efri babra krante na ose mama yanka nkyero so po wasem yi pante yankopon onhyira wonte na nimu mfankyero yedie ene osuru tumi no mfandom no mo ahoden soronko a wo de be ya adwuma ndade asoma de hye a wanom e watwema ngwabiaja south mensini mo asantema so happy birthday mama ya menhwe no nyo kese pam na kwakra ekode ama Justina Nyameche Edua eye student ewo nas we every pastor Samuel osei Boaten Christ Apostolic Church International ene osei yemfa emanso ma hofe Justina Nyameche Edua nyamenhyira opi wawode no nya sonko yedie ne nkwatente Nyankopon omfa emo abotire we student ewo nas mechira Kwame Nkrumah University of Science and Technology we free pastor Samuel osei Boaten Christ Apostolic Church International osei yemfa woda sonko we no yemfa emaw Samuel Ofori Boaten ene de ebesme we kase ebo no yenyina we so na yemfa nse musemufo ne ye maize mebelantwe ne se mu ede ema yen champion tele de ekopie mu ewo Facebook na afisi yitima kase ebo no wenya bi ehwe yem DJ Zikibi echinche afiri no furu ma de sum ya wiai akenkanfo ye mienu edi ameje so ya wofa ose ade ya the one Nhyiraba Kwadwo Sammy bi mene Adjoa Agyei Sikapa yes also na Adjoa Sikine mpamfo abesom sompa Dumedi eba no eye deal away mamunyina mu enitia adehye
Midimafo, Pokwase Maira Accra, Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo Heba Clinic aba Accra. And you won't hear passengers a gumi kaimui, a hana do one aircraft. Hey, and this Accra and put me at the moon. And yet the Muampa, the said, Atlantic International University, America Memu, about Dr. Dujanfi Babasu, honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said here, I am more. Oh, Missy Minim wife, your copa war, 1 year, 1 city. Need send between 1 and 8 years canon. Miss Connection and Shadam Koye, na Sakakra. To say what Peggy Mama or the Bem connection, what about the crowd? Stroke so dear, what found small. Chessa, I did you who any dear Siano. Yari Bia Tatia, ever Dr. Tamdaso and so. Diabetes, hepatitis B, prostate, hypertension, malaria. Yari Bia. Kumasi say, oh, opposite government school. And then Krahanso, Obepim, or Pokuase, Maira Kwanoso. For a doctor, 0244 774 282. And that's 0500-727215. Midimafo Herbal Clinic. Wudimafo ne hwa. Hey Kwame, ade wakabo mu ana nso awo no ha wani sa. Se sese de wo mne banku ahia wo aden. Akosua ebuo mu mpo. Isu amenumi anya kama. Pesu papa no ma chumebo. Isu ne kasen. Anope dem de asem asiu. Anope ya na nan ma mensuo bia no mensuo kroje ya ye fe no Lumba nsupa. Nsuo no de e fa wo mni mu ase boko na ye so smooth. Kwame nsuo de wasa wo no mbi. Nsuo ne ye kama. Lumba nsupa. Lumba nsupa. Mama kanhwe. Nsupa pani. Anya na na de ade asie mi. Na menya bi ato wo hemfa. Pebi ade akohye me fridge. Sa. Na. Kwame, said the akosia canon. They say it when we bush afford the mama musupa. A Lumba and supa. In Suaba, a jama, so any asset to Accra. They say, I don't feel in and one will be a tobacco. Or do not pay a fee more. Ya no more. Just a BBR demo. Come. Aquala Production and Trading Limited. And I want the Abuano. And they bring you in Sioni. In Siani Lumba in supa. Sanya at the Fonomusu Pebia Tua. Abra Akosia Ebo Mamma say, Opia. The Saint on my friend number C 026-3983-801 and I said 054-078-5010. The patch open Lumba in Supa and who ensembia dia. But in your website www.lumbainsupa.com. Ubenya ehon akadiyena ewo ho. Lumba in Supa, natural mineral water. Get a grip. That's super brain. FDA Agyei